Kubor nakaslem jong unongsan hima. Sebab mereka iaitu yang ini benda yang ikut rakyat itu kaya special measure yang berubah dia hendai speaker persannya perwakilan badraw teklah yang ini ia pertimat bagi apa power berubah bagi ka bang siam ibu sebut ada di dua siam mendakasi layo ban ris ya ka special motion apo ging dorbat hauan ban ya keren tik na ka benta ki isu jong ki bordar kumbaka ri ki jongi barok ko we kene jela ka jongi barok ki pajba ki kwa bande ban la no ban penbe yo put usam po ka jela ka jongi tena kaliang ka jongang lara ya kene ka special motion ka kene ski tene na kada jing lengkot jong ka por ka bau speaker pula ailat yangi ka por ka lengkot ko pengi yo ban ya keren ning layo ban ya keren bat kamat ka penengkong kalong nalor bangi snokmen bangi la yo ya ka jela na jan sapo snem man swa ka bokong san kalong bangi de ban la ban penbe yo put usam lengkot gejing dawa ka penengkong bagi labu mat ke sorkar kalong ba kono ka rai ke senjam ka bagi sim ka de benlong kat kum gejing kwa jong gi pat ba jong jela ka jong kin barang ye pro people decision kenang ba nginang la ban penyo ya uput usam ubebe berhenti ubagi pat ba jong kin hun ka ban pensyong nong rim ha uput usam hagi kot kisla ki baki hima ki raj ka HDC ka dan bakal submit sa sorkar kitu gijaka ki bedehok saga deka jela ka jongi nyimde bandu watak handiat ro nengi kwa apa kalong sorkar kan simkhia kan negi isu bangin la ban penbek no kloi bar gijing ajumut ki jongi kalong ba ladakan long hagado kono komru nyimde ban compromise bandu ya ka khendo ka siap lejong khamtam haga bede bangani ka give and take policy nila stress bahaya kan ni baga give and take policy gede ban long based on historical background kamde ban long based on land record present land record kamut ba nginum yo ke jela ke ngindu ke bebun ke khendo ke siap apa kan ka jela ke ngindu dan tak ada ong baga give and take la ka long ro ka de on kini historical background ki kot ke sla ke bebiang ki baki snong ki hima ki raj ka district council ki la ai bang ladan nadu mencua ka mat ka ar ka bang dawa ka long ba de ban scrap no ya katu ka notification ka bala mi ha ka khatlai april khat khandai spa san phwe ka ba number ka de TAD R lifeway san phau che spa sau phu khandai ha ka ba ha katu ka por kan ni ka notification ka long ya ka block 1 ba ka block 2 kila ka kila transfer na spo mikir hills bat gajing kwa mentangi stress ya sorkar ka long ba kidai ban scrap no ya ka notification bat ban remonify ko revisit yang kini kenang baik ke block 1 dan block 2 ban la ban retransfer biang pat sya ke jela ke jongi lalor kata ke isu ke balai ke bangi lai buddin bah kalong bakini ki ladangi ko ai bagi border ki jongi ngin la ban yada ki kalong bakani ke developmental work ke roi ke par ke de ban state kat bala be lan ngin pe ke jela asam ni badan konsumsi border ni ke jing state ke development ni ki la ke de ka surok lagi di umdi lagi di school ki yang dorbar ki Anganwadi center kum tater dan maka tangi kwa ba nakaliang jong sorkar jongi na lor gitu ki skim beper bagi bu benyarap na ka benta ki kampen roy hagi borda ka interstate border area development program ru day ban penbun ka allocation marmengi house nem arjar khat phra khat khandai ka jing penmang na sorkar jela kalong tang sikrur hapo ko we ke jela borok ko we house nem arjar khat khandai arpho kalong nil house nem arpoi kibu biang tang sikrur kan nomor kada ke jela barok kowe nemla ban pendap tingila kenturu bau chief minister un sim khia ban en mak khambun ka fan ni kene klam kin la ban pentrikam susu ka poin ka basau la res kolong la komentakan ika registration of land kemot ban ba ka jing register gi khndo ha bordar de ban long claim da siudor free of cost katangi la banjur ba khnang ba ki pajba jongi kinwan ban register khndo khna mangin long try kin register hapo DC office revenue kin register house im raj house im hima bikin yo igi pata khnang mangin pen scam ya khndo ka siap ba jongi susu sakawe ki isu ka basan ka dei ha ka bai dei ba kumno ba ka sorkar jela kan khmi thu ba ka meghalaya transfer of land regulation act kan kanai spa nyo phuwe nginom violate ya ka berkumpala amsutu hagi border kini mentah kidon sibun kibla violate ki illegal registration ya ka khendo na da jing thit khendo illegal bakam ta ni sutu kat kum ka kani ka clause ka badan ha kani ka agro ka clause 3 ha ka ba keren syai ba transfer of land sekinon tribal numla tang udah border ni sutu begini kidon sibun ki ba ka sorkar jela ka haban simkhia bat ka haban detect kan haban pha da ke inquiry bat ngila kentu sorkar ba ka inquiry kalong badi ban head laknum no not less than the rang jong commissioner secretary jong jela ban wat bnia bala de gidan ki bukum kita de ban pendek no
kendang bagi nang la ban ya dai ke kendo ke siap ke jungi bat ha kejuk ke pot sagawai ke benta ke bokongsan ke long bagi nak kentu yo sarkar bahkan revisit ya ke ne ke presidential order khat kendai spa san pho ki badan gitu ki ke list jong ki ST mar kita ngtip bordar ki don sibun ki ST ki belum eligible ki la ban thit jaka hang tu ngimtip ki long loyal bat ni ki long loyal sagawai ke jela sa asam tendengi suthu bagi ha ban protect ya ke ni ke presidential order yang usung khat kendai spa san pho ro ngila kentu yo sarkar bahkan revisit bahkan perkhat ha kenang bangin la ban yada kirang don sibun ki mat ki bagi nang kwa ban race menne tang bagajing duna jong kopor ngim syami olat ban ngi kremen bahadin gajing jubab jong sim star wala persyang ban pensyai ndre ngim sohun wala ka taru ngim de sohun ya ka jubab ban kopor ka bangi yo menne tendre ngi kentu yo sarkar bahkan le kloi kat bala badia kitu ke regional committee ka bagidan 5 members na ka jela jongi ba na sapo asam ru bikin sobaha ban le kloi kat bala bangi la ban pendek nyok kloi yau pudusang dia polisi ketuk ke bau cim star ka give and take policy ke jing batai ke jong u ko lom kin ha ban study chwa kat kum gitu committee ke baladan bat kin sanang elaborate kin sanang batai ke por ke banwan dari ke stan ke jongi ke long ba la dengi sim ya ke give and take policy ka de based on historical background ya ki kot ki slide bangladan bangin de bentuk ya ke kendo wat tang si in siru ka jongi ke de benek ke jongi ka bade ke jongki le kan sa ke jongki nginam sim ke long da benar dikran dong ba ka asal ka jela jongi kendak persna anda ini betul jela dia terai ke ba ucum star wala ulan aswa kendak persna lanan bentuk sang thi la kren sai bagi jing penbe yo put enum la ban pendep kloi tendre gila sim shwa mandah ndri tuli gitu area of difference manang pendep suki-suki dikidan khat artli gitu area of difference tinggal kentur ya sarkar nalor gini khat artli ki area of difference ki belum disputed gila kentur upsagi wi ki jakar gidan gini gijing kentur put ki beshabar jongka area of difference kum gayung khuli kam de ke area of difference kam de ke jakai kaja ndri kadan gijing klumarang tu kentu sarkar ban sim khiai ka tu om tang yong khuli kala bende sai majirang kala bende sa langpi kala bende sa psiar sa khanduli tinggi kwa begitu giwi ki jakan nalor jong ginero ba kan num don gajing kentur put na kaliang jong asam ka sarkar me kaliang de ban sim khia ban ai gajing songsuk songsengan ya gi pajba da ka ban deploy police force bat kiwi de ki jeng don kam tu